Wat 'n voorreg om vanmôre weer so saam met ieder en elkeen van u te wees. Baie dankbaar dat u saam met ons gekom het, baie dankbaar dat ons hier kan wees, dan ook so in die huis van die Here. Ons wil in besonder ook vanoggend onthou en aan die Here die eer bring vir die matrikulante wie hy so wonderbaarlik deurgedra het deur verlede jaar. Goeie uitslae van die wat ons gehoor het, en ons eer die Here ook vir sy goedheid en sy grootheid in dit. Ek wil kom vanmôre ons kom bedien vanuit die tweede boek van Kronieke, die 24ste hoofstuk, en ek wil hê ons moet saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. The second book of Chronicles, and we'll be reading chapter 24 from verse 1 to 13. 2 Kronieke, hoofstuk 24, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ek wil u nooi om verlede week se gedagte en boodskap, wat dan ook die tema vir hierdie jaar is, altyd weer in die agterkop te hou. Die tema van daardie boodskap verlede week was Quo Vadis, waar gaan jy heen? Waar gaan jy heen? And it is then specifically with this title in mind that I want to come and share with you this morning from the second book of Chronicles, chapter 24, and then from verse 1. Ons lees saam, Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het. En hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Sibja uit Beersheba. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here al die dae van die priester Jojada. En Jojada het vir hom 2 vroue geneem en hy het die vader geword van seuns en dogters. En daarna het Joas hom voorgeneem om die huis van die Here te herstel. Daarom het hy die priesters en die leviete versamel en aan hulle gesê, gaan uit na die stede van Juda en versamel geld uit die hele Israel om van jaar tot jaar die huis van julle God te herstel. En julle moet gou maak met die saak. Maar die leviete het nie gou gemaak nie. Toe roep die koning die hoofpriester Jojada en sê vir hom, waarom het jy nie gesorg dat die leviete uit Juda en uit Jerusalem die belasting van Moses, die knegt van die Here, en van die vergadering van Israel vir die tent van die getuienis inbring nie? Want die goddelose Atalia, haar seuns, het in die huis van God ingebreek en selfs al die heilige gawes van die huis van die Here vir die Baals gebruik. Op bevel van die koning maak hulle toe 'n kus en sit dit buitekant by die poort van die huis van die Here neer. En hulle het uitgeroep in Juda en in Jerusalem om aan die Here die belastings wat Moses, die knegt van God, op Israel in die woestyn gelê het, te bring. Toe was al die owerstes en die hele volk bly, en hulle het dit ingebring en in die kus gegooi totdat hulle klaar was. En elke keer as hulle die kus deur die diens van die leviete by die wag van die koning bring, en hulle sien dat die geld baie is, kom die skrywer van die koning en die opsigter van die hoofpriester, en hulle maak die kus leeg en bring dit weer na sy plek terug, so het hulle van dag tot dag gedoen en geld in menigte versamel. En die koning en Jojada het dit aan die uitvoerders van die werk aan die huis van die Here gegee. En die het klipkappers en skryfwerkers gehuur
om die huis van die Here te herstel, en ook yster en kopersmede om die huis van die Here te verbeter. En die uitvoerders van die werk was ywerig besig, sodat die herstellingswerk deur hulle hande gevorder het, en hulle die huis van die Here herstel, volgens sy oorspronklike bouplan, en dit reggemaak. Tot sover, kom ons maak dit ons toe. Father, we thank you for your word. We thank you that we have the liberty to read it, to share it, and to receive it. We thank you, Lord, that you still come to speak to us. Here, dat u nog in ons harte kom vaslê, dit wat u, Here, vir ons wil kom sê. My gebed is, Here, dat u vandag ook die spreker van hierdie woord sal wees. Ek wil net die mondstuk wees, Here. Asseblief, Here, berg my agter die kruis, dat iedereen en elkeen van ons u alleen in gesig sal kry. And as we come, Lord, we come to receive your word. For we want to proclaim that we want to follow you. Lord, we want to obey you. And we want to find your will for our lives in all of our days. Soos Moses gebid het, wil ek dan ook vandag bid. Here, help ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. Help ons, Here, om ons tyd op aarde reg te kan benut, voluit te kan lewe, en u wil te laat geskied. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in 2 Kronieke 24, vers 4. 2 Chronicles, chapter 24, verse 4 is the text for meditation. And it says, en daarna het Joas voorgeneem om die huis van die Here te herstel. Now it happened after this that Joash set his heart on repairing the house of the Lord. He's standing at a new year. The first 2 weeks, just over 2 weeks, is done and dusted. What have we set now? What have we set our hearts upon achieving in our lives and even in this year? Joas het voorgeneem om die huis te herstel. Wat is my en die voornemens vandag? Ek wil ons kom bedien op die tema vandag. Waar is jy nou? Waar is jy nou? Where are you now? Last week we started our journey of answering the question, Quo vadis, where are you going? This isn't something we are going to determine overnight. Purely because very few people are able to answer the question confidently and honestly, where are you going? You see, it isn't sufficient to battle something about your direction if it does not clearly describe where you are heading to. Weet ons waarheen ons gaan? En het ons daardie duidelikheid en sekerheid rondom dit? Of het ons hierdie dinge langs ons lewenspad verloor as gevolg van die lewe en sy rigting, sy gebeure. Mense begin hulle lewensreis
En soos die lewe gebeur, bring dit hulle van stryd, of stuur dit hulle in sekere rigtings, maar nie elke rigting en elke pad lei na die regte bestemming wat ons vir onsself uiteengesit het om te behaal of te bereik het. So vandag wil ek u vra, is u nog onderweg na die bestemming wat u vasgelê en gekies het om daartoe te gaan? When people realize that they aren't quite on track to their destination, they tend to change their destination instead of altering their course. When people realize that they aren't quite on track to their destination, they tend to change their destination instead of altering their course. So today I want to ask you, where are you heading? Where are you going? Are you still on track? Or have we become like a ship that drifts in life's sea, being tossed by every wave and wind, now in this direction and just now in another? Ondersoek en oordink ons waarlik God se woord, dan vind ons dat die Here nie doelloos is nie, en ook nie van ons wil hê om doelloos te lewe nie. So dis alles goed en wel om vandag te vra, waar gaan jy heen? Maar die vraag vereis nie net 'n antwoord wat bestemming bekend maak nie. Hierdie antwoord moet ook duidelik wees oor die roete wat my lewe gaan volg en die aksies wat ek gaan neem om daar uit te kom. Eenvoudig gestel, dis nie genoeg vandag om te sê, ek gaan hemel toe nie. Ek moet kan bepaal, wat 'n pad gaan ek loop, en hoe gaan ek daar uitkom. Many people are drifting in life. And when we find others that finds themselves in the same situation and or circumstances, we tend to feel that our life, our actions, and all our calls are acceptable. You see, as long as I'm not alone, as long as I'm not alone, we've created this impression and thinking that then I should be okay. We accept the so-called status quo as if this is how life should be. Ek wil gou vir jou 'n voorbeeld gee rondom iets wat in die afgelope week gebeur het. Ons seun Dominiek betree hierdie jaar, bietjie later in die jaar, 'n nuwe fase, ek wil sê, van sy lewe. Hy is byna 2 jaar terug vir sy oor Nederland toe op 'n 2 jaar kontrak.
Hy het daarin gegaan. En na die 2 jaar verby is, moet hy 'n keuse maak, of hy bly, of hy kom terug. Die maatskappy vir wie hy werk het aangedui dat hulle dan nou die Suid-Afrikaners wat vir hulle werk se kontrakte wil oorneem. En nou begin hierdie onderhandelinge. En met die onderhandelinge het daar something surfaced in the past week which actually created some discouragement, bietjie ontmoediging. Maar daar was vir Dominique spesifiek nog geen sekerheid, want daar's geen gesprekke met hom gewees nie. En ek sit en ek dink oor hierdie dinge en ek wil aanvaar, dis maar 'n korporatiewe wêreld en dis hoe dinge is. En onmiddellik sit ek en dink, maar 'n mens moet maar die lewe aanvaar. En ek vra myself die vraag af, is God nie by magte om dinge te verander? Sê ons nie die Here kan alles doen nie, maar tog aanvaar ons dinge maar net soos dit is. As life happens, we accept it. And so I prayed over this situation. And I said, Lord, you need to change hearts. You need to intervene for the best result to come forth. Now we're not at a place where the results have been finalized or the contracts have been signed. But the following day there was a change in course. There was some intervention. And what I am trying to say to you today is stop accepting the status quo in life. Stop accepting life for what it is. Net omdat die wêreld sê dis hoe dit moet wees, net omdat jou omstandighede vir jou sê dis wat dit moet wees, beteken nie dit is so nie. Truth to be told is, we accept things due to a lack of knowing better, or even having a better understanding of the situation. And so we just stay and follow and subject ourselves to it. But this was never God's will for anyone. God's will is not for you and me just to subject to this world and its systems. But He has called us to make an impact and influence life. He has appointed us to make a difference om anders te wees. Israel en Juda het afgedwaal van die Here en ons sien dit menige male in God se woord. Hulle doen wat verkeerd was in sy oë. En elke keer wanneer hulle dit doen, is hulle onderworpe aan hulle vyande. Keer op keer dan vind ons egter dat die Here 'n man of 'n vrou oprig wat vir hom sou volg en hom sou behaag. En ons vind hierdie selfde tendens reg deur die boek van Kronieke. Die Kronieke boek en die Koningsboek, om net 2 voorbeelde te noem. Met dit in die agterkop, kom ons
dan uiteindelik by ons geleesde gedeelte uit. Die volk van die Here het weer eens afgewyk en dinge gedoen wat nie reg was. Dinge het met Juda nie baie goed gegaan in hierdie dae nie. Hulle dae was baie soos die van ons binne. Daar is ooreenkomste en vergelykings wat ons kan tref, want jy sien dit wat verkeerd was, is reggemaak, aanvaar as korrek en afgedoen as korrek, en dit wat reg was, is verkeerd gemaak. Joash then became king in Jerusalem at the very young age of 7 years old. I just want to provide you a little bit of context. Joash's father was the king prior to Joash. But his father did what was wrong in the sight of the Lord. And when he then died in the battle, Joash's brothers were killed by their grandmother, for she wanted to reign. The priest's wife stole Joash, who was more or less a newborn baby, and hid him. And for the next 6 years, Joash's grandmother reigned and ruled in Jerusalem. But she did what was wrong before the Lord. In the 7th year, the priest was encouraged and strengthened to such a point that Joash then became king. He was anointed as king over Judah. His grandmother was dethroned and eventually killed. En ons sien dat Joas doen wat reg was in die oë van die Here. Al die dae van die priester Jojadan se lewe. In my taal, Juda was in vals gedompel. Maar Joas kom en hy het 'n voorneem en hy neem 'n besluit dat hy gaan iets doen omtrent hierdie chaos. Hy moes herstel bring, want jy sien hy skoon. Hy kon egter nie die besluit neem sonder. En ek wil hê ons moet dit besef vanmôre, Joas kon geen besluit neem en of uitvoer sonder om te besef dat dinge wat gebeur het nie reg was nie. En tweedens kon hy ook nie die besluit neem sonder om te besef waar hy was nie, waar sy volk op daardie stadium was nie. Voordat ek kan bepaal waarheen ek gaan, moet ek eers besef waar ek is. Toe ons verlede jaar besluit het om vir Dominique te gaan kuier, het ons geweet die uitbestemming was Nederland. Ons het geweet waarheen ons gaan. Maar voordat ons daar kon kom, moes ons eers weet waar ons is, sodat ons die route kon bepaal. So net so, liewe kind van die Here, voordat ek en u kan bepaal in die lewe waarheen ons gaan, moet ons eers besef waar ons is. Joas bevind dat die tempel van die Here vernietig was. En daarom lees ons in ons teksvers dat hy besluit het om die tempel te herstel. So where do we start? If we sit here today
by our sins, by outside circumstances, by people, etc. And we need to restore it. One has to determine where you are right now. Merely realizing my life is in chaos, merely realizing I have gone astray, merely realizing that the temple of the Lord has been damaged is not sufficient. I have to do something about it. And I have to determine, where am I now? What is the extent of the damage? What has caused it? And how will it be rectified? And so I want to ask you today, are we able to honestly and clearly say where we are in our lives today? Or should I rather ask, who of us are truly able to define and declare this? If you don't know where you are, you cannot determine where you're going. En daarom kom die vraag vandag tot u en tot my. Waar is ek nou? Waar is u nou? Ek wil 'n ernstige beroep ieder en elkeen van ons maak om nie hierdie boodskappe in die lig te slaan. Om nie hierdie boodskappe in hierdie oproep maar net by verby te laat gaan. Maar om ag te slaan op dit wat die Here met ons doen. Joas kom tot die besef dat die tempel van die Here herstel moet word. En daarom lees ons in ons geleesde gedeelte dat hy planne in plek sit sodat geld ingesamel kan word. Joas vra nie bloot vir ekstra geld nie. Joas vra nie bloot vir enige ander geld nie. Joas keer terug en hy sê dat die belastings van die Here wat Moses die volk opgelê het in die woestyn, dit is waarna die volk moet terugkom en dit moet inbring. So hy keer terug tot dit wat die Here neergelê het. The people of Israel then started to bring in those monies, those taxes. But again we see that things did not go as planned. It went off track. For the monies were stolen, the people weren't really using and utilizing it in that very moment for the purpose it was intended. And so the goal could not be achieved. Joas did not change his destination. He did not change his desire to repair and restore the temple. He took action. He called the priest and he instructed him to ensure that the task was taken up seriously and measures were put into place to safeguard the money so that the goal of restoring God's temple could be completed. Joas wou nie net die tempel herstel nie. Joas wou nie bloot net goed doen in die lewe nie. In vers 13 is daar iets wat by hom besonder opgeval het van wat Joas te doen gestel het. 2 Kronieke 24:13 sê, en die uitvoerders van die werk was ywerig besig, sodat die herstellingswerk deur hulle hand gevorder het, en hulle het die huis van God herstel. En dis die stuk wat my opval.
volgens sy oorspronklike bouplan en reg maak. Ek sê weer, Joas wou nie net bloot die tempel herstel. Hy wou nie net 'n tempel bou nie. Hy wou nie net goed doen nie. Joas gaan uit om die tempel te herstel volgens die oorspronklike bouplan. Die werk het gevolge. En ja, dit staan dan vir my uit dat Joas nie net doen soos hy goed dink nie. Hy doen nie net soos hy voel nie. Maar Joas en die volk van die Here herstel die huis van die Here volgens sy oorspronklike bouplan. Het ons dalk in die jaar wat verby is, of die jare wat verby is, besef dat ons so 'n bietjie optrek is. Het ons so 'n bietjie besef dat dinge nie altyd lekker gegaan het, of reg geloop het. En toe met herstellingswerk begin. Was dit volgens die oorspronklike bouplan? Of was dit net genoeg om my beter te laat voel? It wasn't sufficient to purely serve the Lord. And it isn't today sufficient to purely serve the Lord. But we have to serve Him diligently, according to His precepts, His will, and His way. For us to serve the Lord in this way, we need to know who He is. We need to know Him. I am very concerned. Children of the Lord, I am very concerned. I'm listening to people claiming to be children of the Lord, and everyone has his own idea of what he believes in. People take the word of the Lord and then they choose what they'll follow. They take out what they don't like. Or some of them says, I just believe in this section. I do not believe the rest. As if it was not given by God. And everyone claims to be children of the Lord. So therefore it is not sufficient to merely believe in God, but to serve Him diligently according to His precepts and His way. And for us to do so, we need to know Him. And I mean really need to know Him. Ek wil julle twee met my geoefen raak. Jason en Elvis gaan optrou. Hulle het nie mekaar vanoggend ontmoet. En toe by die kerk aangekom en gesê, het julle ons wil trou. Hulle ken mekaar nou al vir etlike jare. Hulle het mekaar, saam met mekaar beweeg. Hulle het likes en dislikes leer ken. Tot so mate dat Jason uiteindelik besluit het, Helmie is die een vir my. En toe hy die groot vraag opdoen, sy geen twyfel gehad om te sê, maar jy is ook die een vir my. Hoekom? Want hulle ken mekaar. But do we know the Lord? We claim to serve Him. Do we know Him? And do we know Him by name? When we know, we shall also understand His way. And I want you to take note that I'm talking in the singular.
God's way, not ways. For God set out one way, not different ways. There might be various ways that leads to Rome. There might be various paths that takes me to wherever I want to go in life, but to come and enter into heaven, there is but just one way, and His name is Jesus. For He said, I am the way, the truth, and the life. And therefore Solomon calls upon Israel and also on us not to lean on our own understanding, but to trust in the Lord with all of our heart. We cannot trust unless we know Him. Him whom we trust. We should know Him. We trust people and we trust systems because they have convinced us that we can trust them. But let me ask you this question this morning, my brother, my sister, my friend, what has the Lord done to convince us not to trust Him with all of our being? Ons begin leef op maniere en in oortuigings wat in stryd is met God se woord. Maar ons regverdigde op grond van gebeure en omstandighede. In die proses moet ons selfs ons gewetens sis en stil maak. Want ons weet dat wat ons doen is nie volgens God se voorskrif. Ek wil tog net weet ek het gebid volgens, maar ek het nie werklik die Here gesoek nie. Is dit wat God wil hê? Is dit die aanbidding wat hy soek? Die Here sê, die volk nader my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Die Here soek nie net 'n man en 'n vrou en 'n jong mens en 'n kind wat wil uitroep, Here, Here nie. Hy sê, wat roep julle of noem julle my Here, Here, maar doen nie wat ek vir julle sê nie. Maar ons lewens doen ons goed omdat ons rigting en doel verloor. As jy vanmôre weet waarvan jy op pad is, waarvoor God jou geroep het, gesalf het, aangestel het, en dit al is wat jy doen, hou vas en hou volmaak. Maar as jy nie daar is, hoor wat sê jy. Ek sluit af. Joas had to determine where he was. And he was only 7 years old. He had the priest who guided and led him. But he had to be honest with himself. The people of Israel, he had to be honest with himself, with the people of Israel, and with God. And therefore, he did not decide merely to repair or restore the temple of the Lord, but to restore it according to its original condition. You and I were created in God's image and His likeness. We were created to know God and to walk with Him always. Are we still in His image? Do our lives still portray the image and the likeness of the Lord? Do we still reflect that? Or have we changed and compromised so that we can be accepted before man? Whilst we go astray, become lost, and do not know where we are or even where we are heading to.
Weet jy vandag waar jy is? En waar jy nie gaan? Weet jy? Ek wil jou vanmorgen oproep, by myself ook. Kom ons ondersoek onsself. Terwyl ons die reis onderneem, om weer op die plek te kom, waar die Here wil hê, ons moet wees. Moenie die woord in die wind slaan. Ontvang dit, maak moeite hiermee, en onderneem hierdie reis, saam met my, sodat ons kan wees, wie God ons geskape, gesalf, verordeneer en aangeslaan om te wees. Kom ons maak ons wees. Here, ons kom vandag. En ons kan nie anders as om ons afhanklikheid van U te erken, te bely en te verklaar. Ons kom vandag, Here, omdat ons weet, ons het U nodig. Maar Here, hierdie oproep wat uitgaan, help ons om die erns daarvan te besef. Hierdie is nie 'n enkel oproep nie, hierdie is nie net 'n eenmalige oproep vir 'n oomblik van ons lewe nie, maar werklik vir ons lewensreis. And I want to pray, Lord, that we shall journey according to your way, your precepts, your instruction. Help us, Lord, to return to our original condition. For you created us to be holy. And when we left that behind, when we went astray, you came back and called upon us, be holy, for I am holy. And therefore I want to pray today, Here, dat U opnuute erns in ons sal kom vasneem, om te hoor en om te doen, sodat U geken en verheerlik kan word. Wys ons waarheen ons moet gaan, maar Here, wys ons ook waar ons is. En help ons om die reis en uit te kan loop en te kan wandel en te kan reis. To journey until the end. And to be able to declare like Paul declared, I have come to the end of the race. I have persevered. I have kept the faith. And I am able to enter into eternity with you. This I pray in Jesus' wonderful name. Amen. Dankie dierbares, gaan